Ang bulas ko sa metay ay. Muad to kog tindahan guys, mupalit kog ahos. Kay wa mi lamas magluto ko og kuan gamay sudan. Nara guys, nara sila lamas. Nara ahos, palit ko ni usa. Pila man yung usa? Pila din kilo? 160? City ate. Sige oh. City guys, city. Salamat. Nakapalit ako ahos guys, city. 160 ang kilo nila der. Hi guys, wala dyan ko kadayon og luto guys, kay nahotdan day may og gasol guys. Nya wala ko'y kwarta, wala kapalit aw. Napinding ako luto nun guys. Basin sunod na adlaw makaluto ko kay mangita pa kong kwarta nga ipalit og gasol. Thank you for watching guys. I love you all. See you next video.